Mwongeye kwirwa neza nshuti bakunzi ba Ishyani News TV n'ubundi tuje mu makuru ari kuvugwa mu Rwanda ubwo muri Afrika ndetse no mu mahanga ya kure. Reka tuyahere mu Rwanda ahari inkuru ivuga ko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mbonera gihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje uburyo politike yiringaniza mu mashuri ari kimwe mu bihe bibi uburezi bw'u Rwanda bwanyuzemo, anenga ububasha bwari bwarahawe Colonel Nsekarije Aloys wari Minisitiri w'Amashuri abanza n'ayisumbuye yo kwihitiramo 5% by'abagenerwa imyanya. Ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru ku itariki ya 3 Mata 2026, Dr Bizimana yagaragaje uburyo politike yiringaniza yari yuzuyemo ironda moko n'ivangura ariko ritavugwa, ahubwo ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal bwo bukagaragaza ko bigamije gusubiza ibintu ku murongo. Yakomeje asobanura ko iringaniza ryari rishingiye ku bintu bibiri, harimo ubwoko n'akarere, ku buryo mu Bahutu nubwo bigaga ari benshi ariko nabwo bajyanaga n'inkomoko, bigatuma muri bo hari ababura amayo mahirwe yo kuba bakiga. Mu kubariye imibare muri prefectura yabaga igenewe umubare w'abanyeshuri utagomba kurenza, ariko hakaba ari n'indi myanya yagenewe abo mu bice bya prefectura ya Gisenyi Habyarimana yavukagamo ndetse n'abandi Minisitiri w'Amashuri abanza n'ayisumbuye yatoranyirizaga uko abyumva. Yagaragaje ko uwiringiye Imana gatare wakuyeho iyo politike yo mu 1992 ubwo yari Minisitiri w'Uburezi, agena ko imyanya itangwa mu mashuri ya leta igomba gushingirwa ku barushije abandi amanota aho kuba uzindi mpamvu y'inkomoko, akarere ndetse n'ibindi. Colonel Nsekarije Aloys yavukiye irambura muri prefectura ya Gisenyi ndetse n'umwe mu bafashije Habyarimana guhirika ubutegetsi bwa Kayibanda mu mwaka w'1973 ahita amusimbura. Colonel Nsekarije yabaye umunyapolitiki ukomeye ku ngoma ya Habyarimana, ariko nta byaha bya jenoside byamuhamye, ndetse na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yagumye mu Rwanda kugeza mu mwaka wa 2009 ubwo yitabaga Imana bguye mu Bubiligi aho yari yaragiye kwivuriza. Reka makuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abakristo bo mu Rwanda bizije umunsi mukuru wa Pasika. Urubyiruko rusabwa kurushaho kwegera Imana no kwirinda ingeso mbi zirimo kwijandika mu biyobyabwenge no kwiyandarika, kuko bishobora kwangiza ahazaza habo. Ku munsi wo ku cyumweru cya mbere cya Mata buri mwaka, abakristo bizera Yesu cyangwa Yezu nk'umwami n'umukiza wabo biziza Pasika, ibibutsa izuka rye nuko yemeye gupfira abari mu isi bose. Mu mujyi wa Kigali, abakristo baramukiye mu materaniro ya misa bishimira uko Yesu yatsinze urupfu ku munsi wa gatatu akazuka, kandi bishimangira imbaraga z'Uwiteka wabanye nabo. Umushumba mukuru w'itorero ADPR Pastor Ndayizeye Isayi yashimangiye ko Pasika ishimangira urukundo rw'Imana ku bari mu isi kandi ko ikwiye gusiga abakristo bahindutse mu buryo bwuzuye. Mu gitambo kibanziriza Pasika, Arkiyepiskopi wa Kigali Antoine Cardinal Kambanda yasabye abakristo kugira ukwemera gushyitse kuko ariko shingiro rya byose, harimo no kubaka ingo ziramba ndetse no kwirinda amakimbirane. Yakomeje asaba ko umunsi mukuru wa Pasika biziza ukwiye kubakamo imbaraga z'urukundo zibarinda ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubukozi bw'ibibi. Mu nyemerere twerekeze hanze y'u Rwanda. Mu nyemerere tuyahere ku nkuru ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izakira by'agateganyo abimukira birukanywe mu masezerano yajyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byatangajwe na guverinoma kuri iki cyumweru. Yongeraho ko Washington izishyura amafaranga azabagendaho kandi ko nta gahunda yo kubatuza burundu iteganyijwe. Minisiteri y'itangazamakuru ivuga ko Kinshasa izakomeza kugenzura byuzuye abinjira igihe bazahamara kugenzura kubambura uruhushya rwo kuhaba by'agateganyo n'ibindi nk'uko amategeko abiteganya. Iyi minisiteri yavuze ko hari abantu bategerejwe mu murwa mukuru Kinshasa hazakirwa abimukira mu gihe dosiye zabo zikurikiranwa kandi bacungiwe umutekano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye ku bindi bihugu byemeye kwakira by'agateganyo abimukira birukanywe muri Amerika, barimo u Rwanda na Uganda iherutse kwakira icyiciro cya mbere cyabo. Mu yandi makuru, imirwano ikaze iravugwa kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 5 Mata muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri ako gace agera ku rubuga Kivu Morning Post. Keshi inkuru aravuga ko imirwano yahuje abarwanyi ba AFC 23 n'inyeshyamba zo mu mitwe itandukanye ya Wazalendo. Imirwano bivuga ko yahuje abarwanyi ba AFC 23 n'inyeshyamba zo mu mitwe ya Wazalendo iri kubera muri Tongo na Shingisha mu murenge wa Oso Banyungu.
Ni munyemerere twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kuri iki cyumweru Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ni Donald Trump yashimye cyane ndetse ashimira ingabo za Amerika ubwo yatangazaga ko umwe mu bapilote b'indege y'intambara ya Amerika yaguye muri Iran yabonetse kandi afite umutekano. Mu itangazo rye ku rubuga rwe nkoranyambaga True Social, Perezida Trump yavuze ko uyu mupilote w'umukoroneri yari mu butayu bw'imisozi miremire kandi aratabaga nubwo yahigwaga n'ingabo za Iran. Umupilote ntabwo yigeze mu by'ukuri aba wenyine. Ibi byanditswe na Trump wavuze ko we n'abayobozi bakuru b'ingabo za gisirikare bakurikiranye uko ibintu bimeze amasaha yose. Trump yongeye ko mu mabwiriza ye ingabo za Amerika zohereje indege nyinshi zitwaje intwaro zica kurusha ibindi ku isi kugira ngo zigarure umupilote wa hano. Yemeje kandi ko undi mupilote bari kumwe yatabawe mbere. Reka amakuru yacu tuyakomeze kuri inkuru ivuga ko kuri uyu wa gatandatu washize Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yatangaje ko Umufaransa wakatiwe urwo gupfa mu Bushinwa mu mwaka wa 2010 azira gucuruza ibiyobyabwenge yamaze kwicwa nk'uko inkuru dukesha Alafi ivuga. Chan Theo, Umufaransa w'imyaka 32 wavukiye i Laos, yishwe nubwo abategetsi b'Ubufaransa bakoze ibishoboka byose harimo no kumusabira imbabazi ku mpamvu z'ubutabazi, ariko bitanga ubusa nk'uko byatangajwe na Minisiteri. Itsinda ry'abamwunganiraga ntikigeze ryemererwa kwitabira isozwa ry'urubanza binyuranyije n'uburenganzira bwe nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yakomeje ivuga. Iki gihano cyatangiwe i Guangzhou mu majyepfo y'iki gihugu. Minisiteri yongeye gushimangira ko Ubufaransa bwamaganye igihano cy'urupfu ahantu hose mu bice byose kandi busaba ko cyakurwaho ku isi hose. Mwenyemera amakuru yacu turasoreze kuri inkuru ivuga ko uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Mohamed Javad Zarif yashyize ahagaragara umugambi ugaragaza inzira yo guhagarika intambara iri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel mu gihe amakimbirane akomeje gukaza umurego muri Burasirazuba bwa Hagati. Iyi ntambara yatangiye ku itariki 28 Gashyantare ubwo Amerika na Israel bagabaga ibitero kuri Iran. Nyuma yaho Iran nayo yatangiye kwihimura itera ibihugu byo mu karere ivuga ko igamije kwibasira inyungu za Amerika ziri muri ibyo bihugu. Ibi byatumye ubukungu bw'isi buhungabana cyane kubera ko Iran yagabanyije cyane urujya n'uruza rw'amato mu nzira ya Strait of Hormuz inyuramo igice kinini cy'ibikomoka kuri peteroli na gaze byoherezwa ku isi yose. Ku rundi ruhande kandi Perezida wa Amerika Donald Trump yatanze ultimatum asaba Iran kwemeza ibiganiro mu gihe cy'amasaha 48 bitabaye ibyo igahura n'ingaruka zikomeye. Ibyo Zarif asaba agaragaza ko nubwo Iran ishobora kwiyumva ko iri gutsinda gukomeza intambara byatera ibibazo byinshi kurushaho birimo kwiyongera kw'imfu z'abasivile, kwangirika kw'ibikorwa remezo, gukomeza guhungabanya ubukungu ndetse n'ibindi. Niyo mpamvu asaba Iran ko yakwemera kugabanya ibikorwa byayo bya nuclear ikabikora igenzurwa n'imiryango mpuzamahanga nka International Atomic Energy Agency, kudakomeza gukora izo ntwaro nabyo ni bumwe mu byo asaba, kugabanya urwego rwa uranium kugeza munsi ya 3.67%, kongera gufungura inzira ya Strait of Hormuz kugira ngo umutekano ugerageze kugaruka. Raporo ya International Atomic Energy Agency igaragaza ko Iran ifite hafi kilograma 440 za uranium iri ku rwego rwa 60% bishobora kuyorohereza kuyigeza ku kigero cya 90% gikoreshwa mu gukora intwaro za nuclear. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, nahangaha dusoreje amakuru yacu. Munyemerere tuze kongera guhura, duhuriye muri comment mutubwira byifashe bite, murumva twakongeramo iki, mutange ibitekerezo byanyu. Hagati aho mukomeze kugira umugoroba mwiza.